ner malaka nyam biya kamalka Nuer TV channel anda manduni chan kwasnyak en walle shanka wal badega pay baro ron kina dangro widi jan dangro widi dicha bana jome bana janyo akel jo bana nyo gwasa men goro no ba nyo akaye rek mishitok no wati ke wut mishiran chajanak wut jane nama tuoko dor jane en garamo chalado jan jador police ni ki police station karwade wacha jama karwade jandana banaling so gor kono bana mandana tuok ke security dung South Sudan ke jan gwal ban jadir ngajen wo tuoge di ki ngomela rode bukon diara den bana jome bana jangajen wo la dor jane karwade foin dora foin de kirme yadit and go tela mal miatin charoda luanke control then bana jelinkel ka jana mane chala no wudde me mishi dor polini sha job make wajen ram kel mishi ditch SSPDF chajanak South Sudanese People Defense Force de dien chajanak ka kor gwanme paiwa naga jaro iko Arab state la dor kirme yadit and when mo mi ran chajanagone no wa an gwasamo wa shwaye shugor no baje kebjen kana gwan nana wa ke gwade dane chaje cha gor kap ke wa shwa gwan chaje kep shwa gwan chaje yen an garame point charoda baraka na jik cha yen gwan no mi sha gwan cha yen ka police station no ke jelat wajen shaben poinde Tony North County ka Warab State jen twok na metinone and gwada mo jen cha jen Tony North ka Warab State jen gwada an twok doten bana ngajen o jang painken teleka tikare rolli painken karodian no wa ke jelat chaben gwada danen cha gwan cha je yenten ko ngai kone gwan cha je yen ko gor ke je jen yan ka gwan ko jen baje kule jek ka dob dande jekje in state gwad dande je kule jek charoda bar so tel dom jek je cha gwan chu yen ko gor jen wo baje jek en wena mo mi she gwad dane cha gwan cha je yenten la police station dane gwan yenten cha goro be ben ka jen police station mo no ba gwan be je ba kamraten wa jen bende nega benen gwasa mo awa show police station show to kam do jamaje lo wenere police station ka won mi lab major general mishala jal bulbul director of the criminal investigation department chala ronena ajeni aramo mo ramadan chiben gwada dan te polinten man be dor polin be doan match ajeni jen shwale a coach malwet a coach te kuruni jandang roid badda karware wajen benda ka show polinten ten wana show ka show doan match along gwada dana tigatin ala ngai kone ala building dung police ni mandana te gwantere de tin ajena cho darech no jendar gwandere kamrar ka bom gwada mo no shu kan shu to kor kana police ni wa gwanje te ke jo ke pet dangro reti jen you know ngai kone NOTT rami mo me kay loide jende na malade no de we bi police ni bigo face ka rwadu ka maidu alo winyinga ke which is reality ko jin mekan loid ko log la tok no chinna me chi delat ala de ni SSPD amelet kena rewi ka South Sudan chang na men ka jang jaken jang den ko ken ko bichu alo te ka jang to loken ka no ala ram me malat ko na me wajen gwanan gwasmo ko de kamrar yu ken kana gwan kana ja kamrar shwaje shu joj no charode shu bar antama cha gwan cha nyo mu ke je rei katony gwada dana cha gwan cha yintin ka jen police station na tetin cha jen ka police station do dien ko cha gorno be gwan be je kamrar nyong mu gi economy gorgano jen mi cha jig de je dil nak jen ta dan tetin so na me mi choda laden winemi ler do dien dana gor de nyaka yekel gwasame mu gor no de yenalim dungut ka machal ka me natanelo yet ka kuumɛ SPLAIO ate ga jowo mi chalat gwasame mu goro de rander jeling no jowo me man chalat natanelo yet chala de wonene ajene kirma yadit no ajene kirma yadit charo de luang
ke ronko dere roj ke kwi malka che kir ma yadit ronko dere mal dere jalat me mamugi kone de kon la yesa Thok kon kir ma yadit poinde she malata ngwana lung she ga dak marta ngwana kente de lat she ga dak rewi ka South Sudan so ka kujamo lat jen wo kir ma yadit che ronko dere South Sudan der jeloñ marka ko chala rami mo gwan ter ne dial tama ko tille de dial shi mal tela mal mononga natanelo yet cha jome cha jala no kir ma yadit che rong ko bela kwer no che la do ne bane natanelo yet ram ku natanelo yet jaramatan la deputy chairman ka kuumɛ spela ayo te ga jombe nyaw kwen gwasi men go ne a jani men jega lung o gwe ke kir ma yadit no jane gwan mala gwe ga jen wo jandere mal dere jenno ka kir ma yadit tela mal me dere no rey wika South Sudan chirge ma ngay kon diale ka jom chalat gwaseme jennene ron kin dangri wel badek kir ma yadit daga mon medan che 2015 2016 peace agreement dan e chatan che badaga ne ke 2016 antama che nyok me daga je nyok ke 2025 so ramadan en te kariya nga kuumɛ kir ma yadit kanetin kontin ku peace ku kan la realika ala bonetin kontin cha kamal wa ken panken wa metken ke kir ma yadit alogu ken bon wode kir ma yadit dar mal dar jenno mi ge ken wona me chi Thok mo gor kir ma yadit do be mal be jenno rewi ka South Sudan gor ke kir ma yadit no bene dialten kontin che yen be ka diluñ rewi ka South Sudan do be me gor ke jen wode kir da jalat ko de mal dar ben me kana daktreng machar kana je kolun kana ne dial kontin political party members tin kona che yen ko shala do jente ne de shop ko kor te che yen rewi ka South Sudan chala do jente la mal mi balwang kanoni non enemy chene ti chaga konlun reiti jen gwada dan te tin den bana kula right ko bi South Sudan ba woni am kano bi kir mi yadit ba je kuli gujene o jen chamal che no shumo ngo daktreng machar ngo de lwa yena ngot official en kone che yen ngot ka lwa yena chala do kir mi yadit che rong ko baroda chol jen era me de shoot ete kamal magore ke te mal me de bere wi ka South Sudan chane ti konti la bontin konti ta mal pingen chaga jogo no magori ne Thok no be mal be ben lonya daktreng ma chaten lonya ne dial konti la official content te ka kuumɛ spela yo jen do badan en ba mal ba jen no ngade kaje tela mal me de no me kan bon kan ka kon mat che de mo tong ma dong jo me shalat magore jen wode nywa yakel please nywa lere me kan edi ko ken ko de lere de ka chup gonne tin gor kon kan wode ka otin anda mandune cham kwasnyak biata kamal bana je ka lere dien bye bye